mōrene te whānau nei rā te mea tū kia koutou. O ki mai ana ki te aku I tēnei mea te reo o tēnei whenua te reo Māori. A ko wai tēnei, ko Hamuera Tamihana no Taranaki maunga no reira tēnā koutou. Ko te aha te kaupapa o tēnei wiki, ko ngā mihi. Ko te tino kōrero e mōhio whānuitia e te nuinga o tātou I Aotearoa, ko te kōrero kia ora. Kia, to be, ora, well. Kia ora, be well. Nā ko ngā tikanga e rua o tēnei kupu, ko hello, me thank you. Ne? Ka hau mai tētahi koha ki a koe, kia ora. Ka hau mai te kaputi, kia ora. Nā, ka tai mai tō tino hoa, kia ora. Hoi anō, he mea ōpaki tēnei. No reira, me whakamahi I tēnei kupu mēnā, ka tino mōhio koe I te tangata rā. Ki te kore koe e mōhio I te tangata, mēnā he pākeke ake ia, me kōrero I te mihi ōkawa. Nā ko te mea ōkawa, ko te kōrero tēnā koe. Mēnā toko tahi noiho te tangata, tēnā koe. Mēnā ka tai te toko rua, tēnā kōrua. Mēnā ka tai te toko toru, nuku atu rānei, tēnā koutou. Nā koe rā ngā mea ōkawa. Ko ngā tikanga o enei kupu e toru, tēnā koe ko tahi te tangata. Koe, you, singular, one person. Nā ko te tikanga o te kōrua, toko rua ngā tangata. Ne? You, two. Brackets, you, two. Ko te tikanga o te kupu koutou, toko toru neke atu rānei ngā tangata. Ne? 3 or more people means you, 3 or more. That's why probably in Māori you hear yous, koira te take, ne? Anō reira, tēnā koe, hello to one. Tēnā kōrua, hello to two. Tēnā koutou, hello to 3 or more. Ko e te atu kōrero mo tēnei wiki, mēnā ka whakai koe ki tētahi mea, ko te kōrero ai. Ai koa ai. Yes, yes please. Ne? Ki te kore koe e whakai, kaore. O, kaore kia ora. Ne? No, kaore, no, kaore kia ora, no thank you. Nā koe rā ngā kōrero mo tēnei wiki no reira, a whakamahia I tēnei wiki. Ne? Kia pai te wiki, kia pai te wā, Akongia ngā kōrero katoa, nā ko tēnei te wā, kia whakatā, ki taku nei kuria toka tona ingoa. No reira, tēnā koutou, kia ora no tātou katoa.